nasabaga leta y'u Burundi izane Pasiteri Isidore aze ku rugamba, izane Pasiteri Mbayahaga nawe abyivugira niwe Mbayahaga Isidore aze ku rugamba, niwe washutse kiriya kintasi cyabo akibwira ngo bizoshiririri uri umusazi. ejo ngo umva bwana Rugenza basubire mu biganiro byanje, narababwiye ngo nibabona tugeze muri plane bakabona tugeze muri plane tukahakandagira muri plane, mbarahiye ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntituzopfusha twenyine, tuzobisangira ibi bisago. Breaking news munda yisi nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Munda TV wane na Joshua Entertainment na Rugenza TV ni amahoro. Aya yose muhaye mubona tuwaye dukora nuko aya mabomba yavuye atakihaye yitura mu minembwe ari mu rugo. Twarababwiye bwana munyamakuru, turababwira ngo urucira mukasoro gatwara nyuko. Yego na His Excellency Leta General Rukunda Makanika yaravuze ngo ibi byago kuri none nitwe bitangiriye, ngo ariko ngo nibiza kurangira ngo abo bizusirizaho ngo nibo bazogira ibyago byinshi. Nasabaga leta y'u Burundi izane Pasiteri Isidore aze ku rugamba, izane Pasiteri Mbayahaga nawe abyivugira, niwe Mbayahaga Isidore aze ku rugamba, niwe washutse kiriya kintasi cyabo akibwira ngo bizoshiririri uri umusazi. ejo ngo umva bwana Rugenza basubire mu biganiro byanje, narababwiye ngo nibabona tugeze muri plane bakabona tugeze muri plane tukahakandagira muri plane, mbarahiye ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntituzopfusha twenyine, tuzobisangira ibi bisago. Kandi intambara buriya nagafizi kimiriza hose. Iyo mwari mugishira amadubu gutya kwanza amadubu internet za salamu nukuvuga ngo ko ziragenda gutyo nuko ngo inyuma hari intare ngo kiragenda gusa ngo yivuga no kubera kuko amadubu ngo azi kwintare nayo iraho quelque part amadubu gazafatira ku yose agenda gusa ni kugakana ni kunyakwa. Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Munda TV wane Joshua TV Joshua Entertainment Rugenza TV ni mutegera makuru. Habaye ubunyine ni mugoroba, niba ejo twababwiye ko abarundi bari bafashe artillery yabo barayihungisha. Habaye ni mugoroba ubwo bari bafashe drone iherekeje ngo imodokari yarizaniye abasirikare babo bafunga ibara ku mutarura bababwira ngo wobone uko bapenya. Systeme y'u Burundi sinzi uko bayikoroze, marayika arayikoroze, imara ifata systeme yo kuri FC umwana ngo waruri kuri systeme amagora ngo rasabo aho nyine ugeze intibura ya mabomba drone yari yikoreye yamiyamanura kuba yegereye. Ubwo turavuga bande, turavuga ingabo z'abarundi, turavuga FARDC n'abaturage banze kwitandukanya na FARDC, ingozi z'ibibi zose Uwiteka ubunyine azigize tofela ko manveri na zaini. Gaspard baratuza niyongera bivuge Gaspard baratuza. Turasaba abasirikare abaturage b'u Burundi kwitandukanya n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo batagwiza ibyago. Kandi nibananga ibyago ko biri tugatugira ni message baherutse gutanga twitonde bwana uva noneho chef Muhira azavuga ngo noneho ngo mureke gatwumvikane. Mesher Zami mureke twumvikane, turatuma bwana Gakunzi na bwana Kiyana bari hariya Munigantama bari hari sina gutega story ya Munigantama ngo yari yazamutse yari hariya n'ubundi za Rurambo ngo abone bafashe tura dutopu turindwi ngo yamanutse yiruka ngo aje kugera hariya n'ubundi kavimvira ngo abone ko bari bumenye ngo yamabwira abana ngo ngo bashake basi ngo nishupa ngo baharure ngo byaganwa nukuba ngo ubunyine yabaye komeri ahantu hose ngo karagerageza kwindura yabaye uruhara nukuba ngo ubunyine agatwe kiwe nikakabongo kuri barara mu gitaramo ngiye kurara mu gitaramo tugiye kuraramo turarara dushima Imana. Ubushize Gaspard baratuza yaravuze ngo abaturage bo mu minembwe ngo bagende bitandukanye na FC ngo kugira ngo babashake ngo Red Tabara ngo yishetse aho hagati. Ntawe uzi ko amara y'ababyeyi bo mu minembwe ari yagira Red Tabara. None no
musiga turasana cya giti cyari gishingiwe Moridekayi cyo kumubamba bwaca kikabambwaho Hamani. Umva ko message yahindutse ni bwana Gaspard Baratuza na Esdore Bayahaga ni mubwira abaturage b'u Burundi batandukana na gisirikare cy'u Burundi kugira ngo kireke kubagwiriza ibyabo. Reka tubumvise kwanza. Iyo ni message gratuite tone kubwira ikindi bano bapfurero bari hariya mu Ruvunge na Mutarure na Bwegera na Sange na Rumwe ni mutandukanye n'ico gisirikare cy'u Burundi. Kongo yababeshe ngo ibazaniye abazaza kubarinda naho ibaza ibagwirije ibyago n'abantu nyine ni mugoroba kuko bari bahungishije artillery yabo batangiye gutera za misile bazivana Kabunambo ngo baratera hehe ngo baratera ngo mu Ruvunge ngo batere ija misile yamigwa ku Mutarure iguye ku Mutarure bose bashize iribanza batwara ku Mutarure hara mu Basagara bashize iyo mu ubundi Mutarure habaga hepfo ibarabara habaga bitaho ni mu Basagara iguye hajya mu Basagara hajya kuri centre abantu barashize. Noneho bamara gukorwa n'ibyasoni z'uzakoze bakamavuga ngo iribomba ngo riturutse ngo muri AFC biturutse mu Barundi bafite kolere ibyabaye iwabo none batangiye kubumba abaturage aveuglement ariko kandi bazavuga ngo urwishigishiye ararusoma fanda pe uzanani foko zala uzage master koni grave huko kabisa hakuna taa na wabati yote peteri mama iti tu hizo ini maiti kana katoto wakafinika hapo yego itubi barabizi ko yabaye tugara kalipata nako ile maikla ile mabombe una ngo kalipata ngakapote kambia huko ni susia sorry kuni Mungu tu na maombi nyaba kabisa huko hakuna taa nitonde maombi gani mko na maombi nini tu mtere hapo bafu kuna mbwa kitu yote mama iti tu hizo kwanza wewe angali kona tingiza tawi umego barabara mimi hakuna wake na hakuna cha kufanya murakora ikini mwanze kumva nyamwanga kumva yanze no kubona yeye angali kona tingiza anatingiza nini zatingiza atoke mali karavuga ngo nta transport ntafite moto mu vita papa naona karasamba umutwe washize naona wewe ataye angala ataye kona tingiza ataye mimi hakuna gisi umutima utaratuza wengine yuko yapfuye wengine yuko hii ni bombe napiga hapa chini ya kwetu tu hapa Mtarule ndio kwenye hii bombe napigia hii mabato kabisa anaisha sana yeye kuri Mtarule jega ko na mambo abona ndahaza aho byaguye unafika hata ukilala ndio kwenye hii bombe napigia toka mabangulu byo bantaba bantaba na bangulu yote afande huko ni grave kuni susi kiongozi ile mizigo yako wonjo aliacha pale abateria nini kuni grave huko afande tele misa moto moko ana pe mema urusako ga oya zana moto mema ikala pale wewe bazocha angalia gari nakia kule fanya angalia mtoto lwana ikala hapa wote wali wanakufia hapa au unajikalia hapa unakufia hapa tuone kwa babishi kwambia huko ni grave ona sasa wewe kisima yake kusa yenjo anabomoka yote unaona ni kahari ujikore pia kaisa alibomoka yote kwambia ni Mungu tu nami Yesu Mungu Baba katika jina la Yesu Mungu tu kabisa kwa taifa la Wakongomani wajua ukweli bamenyu watoto wanakufa mu nyumba atate hapa naona mwe nyumba Kiza wanakufa kunini hapa kwa uongozi mbaya ya grave sana basi tubiachie Mungu tu uongozi mbaya ya Kisegedi na grave sana tu inakuwa mbaya sana niene za rusha kafanya ni nyama zo kurya basi tuko tu Mungu njoo atulinde
Na tupatie nguvu. Kuna cha kufanya. Mtafanya mimi niko hapa. Mikono chini. Mimi peke niko hapa hivi. Niko sirtere mimi peke. Haiko asecha kusema kuna ambiliwa na mtu. Hakuna. Kana chumba gani? Hata niko mbona maiti kwa mtu. Mimi peke niko sirtere hapa. Sasa kichafanyisha anafiera kesha leo. Kiangalia huko. Tosha gari pale. Ambia tosha gari pale. Tosha gari pale wewe. Nuko. Reka dusene babwira abantu bwana munyamakuru ndaguciye mu ijambo mwe mudukurikirana 5 kuri 5 kuri Joshua Entertainment ndetse na Mibunda TV1 na Rugenza TV na Joshua TV1 nukuri ibi tubabwira twabiririmbye kenshi twarize kenshi twerekanye kenshi akababaro kacu ico turi turevandika ico turwanira ico turirira nukuvuga ngo FCM 23 twirwanewe MLD ko baraziriki ko baragwaniriki ko baragwanira ukuri kwa nababwiye kare mu makuru navuze kare nababwira ngo umuco n'umwijima ntibzobana kandi buriya ntagiye ikinyoma cigeze gitsinda ukuri ibi byose wabona no muri za Washington DC ngo basinye batasi nuko babasinyira hejuru ikinyoma iyo basinyira kukuri ukuri kwari kugaragara ariko kubera kuko basinyiye mu kinyoma Imana izayerekana ari Imana izireba ikareba ikavuga atababarishwa babarishwa ubwoko butazogira ngo nibwo nanze naremye nyuma yandi moko uzubwoko bw'abanyamurenge n'abanyamasikundu bishwe yego tumaze imyaka century n'amacentury turi muri iriya misozi ntabwo batuziza imyaka n'urugero nukuvuga ni politique mbi juste wenda turagenda dukurura urebe bwana munyamakuru tuse nk'abaganira ko kantu k'uminota umwe ngwijambo yego turwanira izo bintu zose twerekana ukuri iwacu twari tumaze imyaka uyu ni uw'ikenda twadupfa baba turebera abarundi bari hariya babisekera babarya za hambaga abakongomani hari hasi baba turebera none nabo bibagezeho tubabare mw'abantu tugira gute none niba Imana igukuyeho ifarashi n'uwo yari ihetse byari inyuma yawe kukwica bikaba biroshwe mu nyanja titworirimba indirimbo nk'iya Miriam araririmba Isirayeli yose iramwikiriza ifarashi n'uwo yari ihetse Uwiteka yabiroshe mu nyanja ahubwo hari akaririmbo natekereje karavuga ngo waraburiwe kenshi ariko wanze kwihana igisigaye ni kimwe nuko uzarimburwa n'ibyo wakoze ndahumiye twarababuriye turababwira tuti iyi ntambara muhaye mubona igenda itya amaherezo izuba mbi iyo ranjour de les indemnités abafurero bamavuga ngo twehe ngo batanga fina mu bufuriro twana tutubwa ngo tutunyarwanda batanga fina mu bufuriro bahafinye kangahe reka kubwire bwana munyamakuru n'abahagaze mwitonde reka tugari buvira n'abantu bose batumburuka kujya kutumburura abana b'inkoko bagwaye igiposo reka duhaze abafurero message kandi baza bayumva message abafurero nibagira ubwenge bagire kure bashibagiza babonye begereje babwire FARDC ati sasa mwebwe n'abarundi ni mutubise tidushire umujyi wacu muri danger tidushire byashara byacu muri danger ku nyungu idahari mwese prenez la route nimuje mushaka ariko muve hano mu muhanda ico twaratuze ngo dusaba frero nibabwirira ya leta y'u Burundi na FARDC bababwira ati guhera none ni muzingi birago mwambuke mujikalemi intambara mu ijana kwa bande kwa bagisegeti nawe azoyumvira iwabo bwana Joshua Entertainment wenda ibiwe Joshua yo bivuga gutiwe ntaba habibona reka tubumvise kanuka Bwana Kalume jambo habari ntra bandukia drone Bwana Kalume 2023 mwezi wa 7 sana toka Lubumbashi nitoka Lubumbashi nikapita Salambira nikafaa 2 mois na nikapanda Bukavu tena nikaenda Goma nikatosha familia yangu ilikuwa Bukavu nikabahamisha Goma nilikuwa napanga mu avenue nyuma masomo ya Rutoboko mtu wote mwenye anajua Goma anajua masomo ya Rutoboko iko inakuwaka karibu ya terrain ya Kakatindo pale umve mwili avenue ya banataka avenue ya Kabine ndio nilikuwa napanga chini ya kanisa Batemwe de Jova zilifanya presque inane Goma afani kuyo kwenye niko bale Barundi
Bale Barundi ndio wenyewe balikuwa nachunga mine ya Rubaya. Kusikile mine ya Rubaya. Atange kuvuga mabanga. Afasi wenyewe balifanyaka ni bapiganisha M23. Sasa vite taisha hapo ndio batajenga izini yabo ya Barundi pale Rubaya kwa kwanza kuexploiter le corter ya Rubaya. Ndio kinye Barundi biko nafia kama unaona Barundi biko nakufa. Biko nakufa ni ndio vita ishe. Ndio bapate mine ya Rubaya. Unasikia ndugu yangu? Ndoto za asubuhi. Ndio Barundi bataishia. Bali kwa pale balipigwa pale na kila bapiga kubapika kila fasi. Na gisi balifika Goma bana ingia njia ya Sake. Bali bapiga pale njia ya nani ya Minova kwenda Kale kwenda titi Bukavu na gisi leo biko naenda kila fasi nye Barundi biko. Habasi mamake banapigwa katu. Biske leo tutasema wale Barundi wanasaidia nchi yetu na nini? Tangu biko Mkongo, tangu walianza pikana tu wazai Barundi biko mpei. Wanasaidia nchi yetu na nini? Ariko kera barabahindutse. Fasi Barundi biko banapigwa bakufa batabakia banakimbia. Tuliona bamoya hapa kunjia nani kule kukambe ya plateau. Na kwenda na bariba paka mambuzi kwenda soma mambuzi ya watu. Pale Barundi. Barundi ndio zero. Omwete na tabari bafarisi na bazalendo pale tulikuwa Goma pale tuliona aina ya basoda Goma pale. A qualité na qualité ya basoda. Ilikuwa ka Desembre mu mave ya election bashushaka unité mo walikuwa unité spéciale. Balikuwa na arme ya malineti. Papa. Tukasema hii inaisha. Hiyo M23 inaisha. Kusikia tu kimya, vile baliendaka kimya. Majori ilikuwa na basomba Goma busiku. Hivi saa ndio majori anaanza shuka Goma. Pa 4h du matin. Majori kusomba basoda. Lakini bote ni kimya. Beba ribakia utasikia wanakuwa banda kutia Afrika lemi. Unyambie kuye FRDC biye biko bien formé banashindwa vita. Kisha unyambie mimi mwe kitu yangu ngari natumika sawa na mtu mzima, sawa na mtu, yeye nikasutehere mzalendo. Eske kabisa biko sawa. Kuye tu form basoda biye biko formé banashindwa. Kisha unyambie kama nisutehere mzalendo, civil. Ni shida sana. Pale Barundi biko tunajangaisha. Habataweza kupigana ile vita iko mnivo yabo. Kale ka Burundi ni kainchi kamwa kenye kiko kadogo sana, hakana kitu. En vrai dire bandugu yako organisation ya manation ya mapays ile Burundi c'est zero, hamuna kitu. Puisque ça était à $60 kwabo. Niyo mukimenya kwa bitwe buke. I Burundi nta kirimo ni baringa. Baje kutere mizana bale Banyarwanda banaweza saboter Burundi pale mu seconde na netasambala pale. Bari babibona ejo nejo muri tuzoba turi kwa Melchior Ndadaye. Atuwafiche. Mugabo turinjira. Wacha ni kuambia kitu moja rafiki yangu. Ibi bintu byose twara bibabwi. Abarundi ni baringa. Ntabagari nizina. Igisirikare cyari cyakera kubwanuza kubwo bitanuza cyabagaza. Kuva kubwabagaza. Niho hari abasirikare n'igihe cyabuyoyo. N'igihe cyabuyoyo. Ngo buce buyoyo atanga igihugu. Agiheza ababa majiko. Wogira majiko kagira imbunde. Oya, ifo kumenya ngo se uyu yoboye ninde. Uyu yoboye ni kimwe n'abazalendo. Yari umu rebelle. Noneho muri CNDD na FDD ni kimwe n'abazalendo n'abajenesi. Gusa ibo ntibabaye muri n'abajenesi b'u Burundi. Nibo bahawe igihugu. Biri abahaye bakora byose ni imirimo y'abajenesi niko rero bazabagira. Ariko kandi tugize ngo tubagwire ndetse tunagana no kumusozo. Kuko ntitwovuga y'abarundi ngo ashire none tugize imyaka tuyaririmba n'ubundi ntibazabumva. Ico basigaje ni kimwe banze kumva ntibazanga kubona. Shuti bavandi mu mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment Joshua TV. Namwe mwese mwogeza message ku Barundi mubabwire ngo nibi abaturage b'u Burundi message ni nabo nibe ko babwe abanyamurenge ngo nibivangure n'abana babo ngo babazanira abajenesi nabo nibivangure n'abana babo abasirikare b'u Burundi bivangure igisike cy'u Burundi civangure n'abaturage naco kirebaho kija hanyuma turaza kubagenera ababarinda gose batabatoteza kandi ni batareba neza nyamwanga kumva ndiyanze no kubona turagira ngo tubabwire franchement parla aleini veriteni sans tout foyer le mon grand frère turagira ngo tubabwire ngo vouloir ou pas iyorale ndamunite yo ntayindi nibaheba vire ya Bujumbura bakayigurana na Gatogota nibabishete
bazareba ni nko gushetaga ikarita oya ubundi amakarita nabiri nakubita Chelsea twe tugakubita Jokeri cyangwa bakubita Jokeri twe bakubita nanga tugakubita Jokeri reka tubabwize ukuri me wofata reka ngo baza akantu kamwe ariko karasekeje wofata igihugu kizima wahawe ngo uyobore ukagishira mu rusimbi uyu mukino abarundi babakina niko umukino w'urusimbi wo gushidikanya ngo se twotsinda cyangwa twotsinda murasizwe ibuvira mkitaka wakongomani nyinyi ambao mnatusikiliza tokeni hapo toka kwa njia peana njia weka Simbira John na hiyo tumbu tutaipasua Simbira ngo yagiye kare uzi ya musaraba ngwiko sinzi wao bagiye kugahisha muri toilette sinzi ngo kari mubaza ko fure kwa no fure kwa yagiye gufurekera mubaza ko yagiye kugwana hariya munane sawa andi makuru turaza kweba kwiyakina mukandi kanya icyo tubasaba nta kindi munejejwe n'ibiganiro byacu kandi ikindi tugira ngo tubagwire ushe tubavandimwe n'ukuri mubona duseka none ntabwo dusekejwe kira tubabaye mu frere tugize igihe ariko grand frere ukukuragira ngo dufite inkovu z'imiringa abantu bose bakunda AFC MRDP abantu batarutugara abantu batarutugara maruganda abantu batameze nk'abana bahiye mu kwaha ngo babure aho bafatwa ni mukore subscribe kandi murebe ibiganiro mwishimye kuko nimba twaraje mu kiganiro tuvuga ngo mana uno munsi ni pole uyu munsi twaje duhagaze bwuma tunezerewe tuvuga ngo Imana ishimwe kuko amabomba yavuye mu minembwe nabo baterwa hehe nabo muri bene hari hakurya amadubu y'umurenge indare za salamu